Bonjour à tous, je m'appelle Laura Prioul, j'ai 21 ans et il y a un an maintenant que j'ai été agressée physiquement, frappée, violée. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الحدث. فإذا كنت مهتما بقناتنا فلا تنسى الاشتراك في القناة ودعمنا بالتضغط على زر الإعجاب وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. وشكرا لكم جميعا. هكذا إذا وكما عودناكم جميعا أعزائي المشاهدين، فبعد مداولة استمرت إلى 7 ساعات أصدرت المحكمة الجنائية باريس حكمها النهائي على المغني المغربي بالحبس 6 سنوات بعد إدانته بضرب شابة واغتصابها في غرفة فندقية بباريس. Nuit sur Paris, il se trouve que mon agresseur était aussi là. On a passé une super soirée, vraiment très gentil, à m'inviter à sa table, à boire un verre, etc. قالت المحكمة بأنها مقتنعة بواقعة الاغتصاب التي وصفتها بشكل ثابت ودقيق على المدعية لورا، فهي فتاة التقت بالفنان المغرب في ملهى ليلي بباريس سنة 2016 وكانت تبلغ حينها 20 عاماً. ينتشر اعتقاد لدى محبي الفنان المغربي وجمهوره بأنه يتعرض لمؤامرة، وأن من يوجهن له تلك الاتهامات يستهدفن الاستفادة من شهرته. مثال لذلك هو أن الفنانة المغربية والعراقية مريم حسين التي صدمت بعد صدور الحكم بحقه، حيث علقت على ذلك: ولد بلادنا أخونا الوحيد اللي قدر يوصل الأغنية المغربية للعالمية، أكيد ما غاديش يخليوها فيه. الله يفكر به. أتمنى أن الحكم مثل ما في أحكام سولوا المجرب ما تسولوش الطبيب، في أحكام تدفع عليها الفلوس. وأيضا هناك من تضامن معه من فنانات وفنانين عرب. Il me propose d'aller dans une deuxième boîte de nuit. Je me soucie du fait de comment je vais rentrer chez moi. Il me dit qu'il a des chauffeurs privés, qu'il me fera ramener, etc. Donc très bien. وكثير من رواد التواصل الاجتماعي أدلوا بآرائهم حول قضية الفنان المغربي. من بين الآراء الرواد المغربية فكانت على نحو التالي: الله وحده العالم بالحقيقة، لكن يا صديقي أؤكد لك بأن القضية الفنان المغربي أكثر من الاغتصاب من ضريبة الشهرة. السياسة بين المغرب وفرنسا فقط لتصفية الحسبات وكثير الأشياء ما لا نعلم بها. J'accepte le fait d'aller dans cet hôtel. Donc une fois dans la chambre, on met de la musique. On continue à danser, à faire la fête et on était proches et à un moment on s'est tous les deux embrassés en fait et il a voulu me rembrasser et j'ai tourné la tête et ça lui a pas plu. Je me suis fait frapper d'un coup et je n'ai pas vraiment compris ce qui se passait sur le moment parce que dans ma tête tout était beau et tout se passait bien. فهذه ليس أول مرة يتهم فيها الفنان المغربي في قضايا الاغتصاب، ففي عام 2015 اتهم بقضية اغتصاب فرنسية مغربية من الدار البيضاء، وأيضا في عام 2018 سجن لفترة قصيرة بعدما تمت إدانته باغتصابه لشابة صغيرة في مدينة سانت روبيه الفرنسية، وهكذا جاءت تصريحاتها: J'ai voulu me défendre et cette personne m'a refrappé, refrappé. Je n'arrivais rien à faire, rien du tout. Il était vraiment trop fort pour moi, sur moi, à me frapper et cette personne a fini par me violer. Donc après m'avoir frappé et violé, je me suis enfermée dans la salle de bain. Il a essayé de me revioler en me touchant, étant couché sur moi. Après je me suis enfermée avec une femme de ménage dans une chambre qui m'a aidée. Les secours sont venus, la direction de l'hôtel est venue me donner des vêtements. Ça fait un an que je me cache des médias, un an que je me cache de tout le monde, mais que tout le monde parle de moi. Je n'ai jamais parlé parce que je ne voulais pas faire le buzz, parce que j'avais peur, parce que je ne veux pas entendre parler de moi comme ça, parce que je me sens vraiment salie par cette histoire.